Kani gadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kajing Kongreng Ketnat Central Public Work Department CPWD jongka Sorkar India ya kajingking Hajamadwar Kabadan Markhab bat Kabalat Ranikor Constituency Southwest Khasi Hills. Kalau buat jing kipat ba hakapor liur. Namar kimla ban kam syasilyang lada he ka Kani kajing kenduk jing kipat ba kala ne mentala laisnem hadien ba kani kajingking kala klem no hau benai nailar arajar khatsau. Henry Ketnat CPWD kam shim dale kawala pelong ya kipat ba kham tami ki kena skol ban syong yeng da kitayo hakapor liur lada jor uslap. Kani surok kedai kawala peniso na surok na jan umpung ban leit sekithan Raja Para bat munai kibahap hakaput jangkari Bangladesh Lashna House nem kakandai spa nyopuar ban suk kispai habakadan katma India bat Pakistan bat ya kani kajingking Lashna House nem kakandai spa kandai penrio. Kipat ba kibla syakta hakani kajingking kidan palat nyopo hajar ngot henry lada kikit ya kinongpang ni kimar kimata lada don jingking kajingai tang riu kilometer henry haba don jingking kihabanya di kipau kilometer nado potkrok kumta ban lap ya kajing ju kipat ba jong katika than moilam Jamadwar bat Raja Para ka Batisi TV ringkat kiriu pat ba jong katika than hapo kajilam jong ba krang lingkhoi uwe na kiriu rang ba than ranikor kila her jurep ya katika jingking bat layo ru bani keren bat kiriu pat ba katika snong ha ka pratrik mentau benai ki pat ba kila penpau ya kajing ka bobon haba omdon ka jingking khamtam haba kit ikimar kimata bat ya kinongpang kumju ru ki khna school ki balej school se ki than dangar East Khasi Hills ki pep school de ki tayo lada Jerusalem kila penpau bakim don kam kanu ka scheme na sarkar jilla ne no nomi khmat hande ki kwa ban pendep no ya kini kajingking habe kren bat ba krang lingkhoi uri thu ba ka CPWD kala shu shra ya kini kajingking kat hadu ba ka kala nangbam hadu snong brio ula ong ba ka sarkar jilla kamla ban chna ya kini kajingking lada ka CPWD kamla ban IT syakatnat PWD jang ka jilla ula keno ba kene kajing khlem kajingking ka dei namar ba ka CPWD ka khlem snai ki bim ki paya ka bala pelong ya kini kajingking ban syara no ka kumtaw la kentui ka sarkar jilla bat Sorkar India bakin pinstat no banchna ya kani kajingking na kabenta kajingmento jong kipat ba kani kathan तो ये नदी ब्रिज का लिए थोड़ा आना जाना मुश्किल होता है बच्चा लोग का स्कूल जाना आना फिर मार्केट जाना आना मुश्किल होता है अभी 2014 से ये टूट गया कोई खबर नहीं है हम लोग को एप्लीकेशन देने से भी कोई काम नहीं करता है इसीलिए हम बच्चा लोग का बहुत तकलीफ हो रहा है हाँ इसीलिए हम लोग को बाजार जाना आना भी तकलीफ है कोई काम में जाना भी तकलीफ है पानी भरा आने से नाव में जाना भी तकलीफ है नाव भी नहीं है हमारा जिम्मेदार बस्ती का है बहुत खराब सिचुएशन है This was collapsed during in the month of August 2014. Since then, we are facing lots of problems. Even with the teachers coming from this opposite side of the river are facing lots of problems because the boat service are also not functioning smoothly. So for that's why we, as far as I know, this bridge was constructed under CPWD. But since then, no department is showing their interest to construct or reconstruct this bridge again and again. But we don't know where we can go because this is not only these students are coming from this opposite sides. Moreover, this is the main lifeline of this area because all the people who are coming from the many, there are many villages are there surrounding the Bangladesh border. So their main lifeline is they has to depend to the Balat market to run their livelihood. So if they cannot go to the market now, you can imagine how much problem they are facing with. So I request the government to take the necessary steps to construct the bridge again as soon as possible. Ka surok hanya sya lasdang mesna nadu kesian jaga sepak nyepuwe. Sepreng haga po jongka tma Bangladesh barka Pakistan. Di sepai gibri bawan se border de kiat dan surok. De kasih perlu di kelas 9 ni surok sakri sedang nadu na balat nang ni ko hidup mes sekolah te henry kani jingking ka wei jingking batong kame henry kasipudi kasna klem pilar klempaya klembim kasna tang ding ni humpai ko hi humpai te hoi klane ka to nisnem re so ya ka sau bana egos man bagas jurha ka slap kala slay te klara no ye jingking nadu to kapor som ya ka sau mar haju kapor ngade tu masan rambak june ka dong ka than ngaswan sini berbor bateng bun fin ngimlat daga kali habe klan sa du se pukro munai from passion ni
Te meliur tim nak ban long ban ya kijat. Te hang ni kena kawa kaling kamdan. Tentang giling rit bagi beri giting man song meliur. Te kalau sya kajing te kena kajaka kena area sini siang ni kawa kita te sepat lagi sino. Ke bai wan yo sya balak. Ke habis nang ni kim don juga ke mepat. Te kalau ngajing sya ban meliur bun ki beri ki haban pep yo pep hat. Ban kena school ki haban pep school. Mal kam nak long ban kam long ba ya kene ka banyam siang ni kawa ti kalong sya ka jing ke bakrau ya ki pai ba no sisnong jong ni ka dong than ki bang thup khasi karo hajong bengali mandai kedulon cibu di kene ka dong than ti kalai kawan klub thu disa ti ngi perkat ba selu bengilai ban approach ban snai kene te henre ngim sodon lat ti hadin ngirai perkat ba ngin penpauno syaga putih bagi beliau kena tiblam mi kena jinge bangi mat itu semua ajar saw kat saw haduk dia semua ajar kanyo ngai skemru bagana ya teng lumda ka sipuludi kasano kerki kena jingki kaspanyo jingki pi musa kam long wa hekan ni ndai nama ka jimbam ko kasapo hekan ni te di kerpat ya soka balak du kunuru banle state ine kam kram kan yarap ya jing jongki nong song jong ne ka than bodar baro ko we ki bhawialti tangne ne jaka don lat ko we pat yo badang ko ngila bun sin nilang pa ba ngile kendu theri jing ga long ba kane ka scheme kadang sa harumunta ka sipirudi pasim IT si ka state government bagadi kata nilang ula persang hida gila ti hinre ka yung suki yung sipirudi ban IT kala pelong ka jing emir umla ban le Tangan ni kisi ni kedu yuru umpa ta ka jo jing